Ojama kwa mfamo Otumfuo bati process so. Ojama no kasa yin sem bebre na kokoso fa dade Lumba ewu na ze abusua ti awatwam nsam a ababetom ni ti awatwam ni se Otumfuo se tutu abusua wadi sikadoso pupa ne anoho bakese ene wadi ama dade Lumba abusua se dade Lumba ono Otumfuo de hye no sika bia o mo pe bia no ono waye krado ana waye ready say what this sika no ebema busuafo no mo de aye ne de hye dade Lumba Charles Kodofusu no na busua sansen we see mu no nso no ya satete e say allegedly abusua no wodo Bronii kan ho bi dade Lumba busua Panyin Kofi Wusu na afen so Collins Amankwa enka ne former mention not MP no abusua mo na mo gigi loan bi de ababeye na no so nsem bi brampese o kam kwaji nchimu besisi jaya no me be complain up to now woni bi enti me jaya no asem no maka went ye afa na mbetira siasa ba ma wo lesson menye teacher wuti ase enti no me nka bio me de manu besi ya ye nyina ya so emotional wasere mo fa ye nkwa saa agoni ni mu bio na saa so call side check for no omo hwe amane a ma warefo ne bre na mema ne disappoint o enti no mo sha take sa position no say ni omo so ne mema mre bio o mba kwotete ho ya mo ne dia obenya ade onya baabi edi ni tiko kwa sha ase a ye be defend no ye pa mo chomo mo ni na ho na ba ye aka ye nyina nyanya ya sacrifice ye na nyanya ya sacrifice ye na what you say one way the other no ya contribute hwe de obi aye man nyina ye ha enka ye man tokwa e wasaki ye kabom ne ye ko ena abaye entokwa eda mami no ntem mama bi ka bi maye ye nso ye twa ye ho aye ko adai mama ni na ho mama ni na ho so wo pa adwuma na wo bra wo ho de ya da ma ba foundation ba foundation anu wa si da ma so mugaga birthday girl Oba wada mami kasa na mimi akaza Oba we Nyamiasi. Mire de mekane say ye mama no nya nyina ye mpaibo because adia Lumba ye no wanya gome se ne se da so de ye lawyer ba ye wai na me show ensu medamase na me show pa na rasta de ubetwitwa wo na maybe a quick one before I will be kasano. I think na ye din komo bebre ya na enim se emra enye adwuma na Ghana hana emra no eye adwuma bai ye nipadua na ye di emra na nim no ene du ba bia na tokuru bia ye dey abedem ye di tumi ne minimwe no ne de se ne ma bi ntia ma dodo na epese emra bia ye adwuma no ne ya sesa no a short quick one bi Ghana ha udnu obi e kasa na wase o beje o ba Jesus 7 years ye nimra bia wo Ghana mu a yese o ba Jesus wanya 7 years ansana obi age no akola no so hye ye furumu kura na se papa ana maame ne se obeje na ade a mokokota o case a wo be present okay we hearing a wo be ye se eto judge no etirimu a wo kwan se odane abofra ne ma whether bema no ana oba no because se wo kom mema na side a akola ne ma mi free mu a eya ekwan be na bema no fa so hwe akola no ototo enuane a esese wo so oto e de ma akola ni nya ahoden nti se saade ani timi ewo hode a ene akola no hye ye frum kra yitimi je no enye 7 years nti
emra de ebi wo ho by nipa ya yedi mra nanim no and some of us no so corrupt to the sense ya ni aye ni buachia ne kakra na ama wona wonim de no na omudi yawo ewo ho timidas minyu aba to aso Mpacho betime mi yote mwakasa. Aso bi mute me o. Mpacho mo tele nkan. Yeah, tell nkan eje. Me say Andra ena me de ye maame NST na picture. Ena me de ye maame akusia sewa picture chere obi say between omumi no. Ye ka say baako ye panyin sen baako a. Na nipa ni be choose. Could you believe say nipa ni choose maame akusia betumi enyi ase me NST na? All because of situation na wakomo a like I draw when nim. Mama nenyin by force because of all this problems that ni na yeden ekoso. Na me kakra metumi aka ne se mama no hye na ho den. Eno pe ni na ye bompa na ahomache ni na ye gina platforms so a asofo ba no mo ne ye be bompa ye nda ni na ye support mama minim say by Tuesday de nkunim de be dey ebeba eno pe na ye hwehwe mo amu mo kumase appear to go mess me sure so kumase na monko support eba chawani mon brain positive answer epamocho because mo ni ma yentumi nyi ejuma we ya mama no wa bre na mama mbra fake evangelist so Frida mo Frida to the extent say utumi didi kempon atem na kempon unim no kempon no o employee won fie krampa obetumi atia oka o asem na your phone na sisi a kempon whole kempon na kempon kra enye recently kranka enye nkofo bebre krampo enim so no ne fe ne kempon no mo ka kempon na nkofo bebre do ma dwen ko political party ne Japan eso nkofo bebre krampo enim papa no but na wo fake evangelist so person ma nkofo fa ma papa na enim ntwitwi from there say enye sao Opportunity na obi anso ni kempon chai Lumba no be dede wo kempon ye friend say fake evangelist e ka se fa ukunu beto app yi so abetumi de na beto so ntumi mfa ne beto so man ninye yi nti good aso da na why oba sisi Abuche kwa de oba AJ yes unim de yesere oko shop store no okoto Valentino no can say Ferragamo na so the credit card and Klarna and PayPal ekotua na say otua installment of visa on any oga na Mandy beto evangelist we are the money arehu Mandy beto ne yere Kempon yere obeto watch Rolex watch cash okoto UK cash unim ne bo ojina obabesi ojina so koto Hermes bag almost $30,000 cash now size no maybe sometimes me na FYP na me who screen this media fake evangelist ya wo ye no fine eno no den monthly bi ani abetel no eno den oh please Inti Mr. Fake evangelist me panecho kempo de mama ne fa nko ne so kra na nya na fe ne papa no se papa ne enyo odo bi no de support ye maame na mama ne mbeye sa de no kra se wa wonim se 1 week papa ne nya accident kempo yeah you got 1 week no nya accident into munyina wa se ye bompa ye obati wa se kempo munyina ye mfa mu nhye mpa ibo ni mu platform iso ne yembo bi mo no so because nkofon any bad ebe sign because when ya maame hodra or they supporting intino nkofo do me ne be kwa akoyede ebe kwa akosi ne so na when any new so ba me de magina so ache wa mama nkasa menukum eje woni mu so ato wai mesa
Daniel no munim to nyame nsa wo so a ho. Is it answer so? Bye. Oh, I see from. I don't know what to take us. I need new people. Oh, Mammy, yeah. Mammy, yeah. Yeah, Pompo. Mammy, yeah. Mammy, yeah. One. Abina. Two. Abina. Three. SOS. One. Obatiwa. Amitio. That's your four. The Mawajo. Medina, yeah, baby, I'm Dinasi, Hona, in fact, Mamma, and another person, Obeka passengers, you know. I very able to. Mammy, I'm going to say what I was a papa, what boy, do mamma no. Unyanko shroud. What my young who say, yeah, my dear Kwani near. Dear. I na assemble one person make come my mammy. Yeah, you turn the chin and say, I'm found by one time. I could say, I'm a man of bread. Oh, the one you can't me raho. You show my minimum, I'm a raho. And I may catch a mum say, Mamma, I could say, one age now, mates, no, we are pro, but look at what this woman has gone through. I'm a nini. How baby are still, or Bronii saw Mamma me home tono. So, or saw Mamma me home tono. And see, young found by one time, I mean, let's see. Onyankopon na hode o na rechiche na kempon so ye mompa se na me nya ba ne kan ye no ye mompa ye ntar na chi Yankopon sha wo ba pon sha wo pa God's will. God's will. Oba am so no ni hwa nkro no. I don't know. And yeah, Helena. Na we free pa o da wate. The great why are you? Why are you? I'm cast water cry. Oba sha se no. Yeah. Why are you? Oh no ada afena. Oba me ba ya che afi be na. Avenu wenyade. Ah. Another or you can na wa henti obey ya juma no. Mr. Fano Messimisho, so at it. Or you can na see the me who so cry. Well, say me, yeah, you many abremin and I may pay your blood pressure, do not come my bush penny na mammy. What was your penny? I was your penny, I may say, yeah, better your friend is saying. Lawyer should be moon work me kakra, and none about as they say. I bet you are. And yeah, shanty queen me bush your penny nam sono. Your blood pressure in nam 200 something. Me power go jagu du ya ko e na oba me fagana oba ni du Japanese oba shawoni ku ya emu adu afa pa ko na eye na sia anya adwuma Sarah so ko Ghana nti saba no fa nko mama me na me fa nko yo anya me the blood pressure do she be kan ho no you eto what be share no airport obetwem me ba transit ho me ba ko na finish o say
Opiscan, me come measure that cafe. Me dog, horse and I can Abusua penny one pound because you see an any abre. That now I can't for you. Me no me I share my neighbor. What do you mean to me now? Me tono. Me I share my. The bashawo kwa ya no apɛ mi lobi aka ho ama na bi ti apɛ mi no. I know sana me demand na ma share that consent e ha penny asem ye cost cry then na o da penny asem ne nyina obeka bi biara de a kire me ya na se Abusua penny me discover wo me bro Ebro becha Abusua penny dia obenketo ade Nketo ade na penny and I said me man invitation abaha it's on time bia and me na invitation na the bread and near toast you over plenty kitamano no amano business the bread and near toast amano you toast the bread no ai set tea no near toast the bread no amano anopa bia you toast the bread no yeah yakopon ya adoma Tuesday no Abusua penyin abusade ne say lawyer na yie no nyama no nko anye because the pressure na no dey eti Abusua penyin abusade no eti mo mi am paye no kwara no amabi Abusua penyin say enkunafo no omo mienu nya dia omo mienu ntat na onya na de hye yie ono be ya ne de hye yie obe ne de hye yie ya fado wo box ni mu a Abusua penny Matika sanu asate ne na Abusua bi to erade ani ya mami o ya mami o se jije na Abusua penny de ko onye evidence se Abusua penny de na abusade ne de e ba ko pe Abusua penny person ojensa ne gu ni botom enti se yie no le de hye yie no no abaye na de no abaye na de in fact sim legal wise ma ha Abusua penny pa o e obeti wa na yi Ashanti king me de me wo fa no enti me de me pe blood pressure dro pe me pe de ode kwa koma no na ne me wo de ka o ma ha ne pa dia e Ashanti king no obeti wa oyo kona na yes we do ho ya friend takamasidro when you go Abusua penny ne takamasi a and tomra en fa no be say 15-20 minutes no yesterday obesi ani ya fa mama na me fa ka ho mama fa ka ho because Tuesday we na your friend takamasidro no Gomez also because of ko ojina ho na wa mute no ho am say waja phone ho ko baby because baby adu ni the Tuesday the way be tani penny chant so what here drebi na eya yes mazif on pa no metagu o metakremase no wa ho ai so me kokan we say no di bi good you ti ma yedi bi kura ne den dani enya no na ya Abusua penny nya nyusu am say Abusua penny so baby Abusua penny fabi Dabi Mesa obesta me ametie me no kasa kura me die kura me a me be mute me ho na me die Abusua penny hia bi Abusua penny o di gu o manu mo mo nkasa obi a for 15 minutes first court no o mo nkasa obi a o exercise de o ma fa ko the first court no obeti why dan no wada e na me rest me ho e na me di me adre gu me dey go where say for me the matter say nipa o kasa no kasa say all the great one I'm me quality see am I so to dey am is sadde no omudi gu omanum a eno na Abusua penny first court no obaye no oba foforo na ebigu nanum ti no onkasa oye ne den no ayedin no osi wonu no hwedi pe no smile oh thank you I mean yewe ya no so wonkasa ya asumdwe nko a na ni opigu ya asumdwe kwa Abusua so be de share na ye na ye baby I say akoko ye nom ye oba say na not knowing say
ofa achira koyi amu na free mo kire wo no dimze Abusua Panyin. Hey, no se kumasi fosu ba ni bi won cry. Me se wo beto be deeper o fie ho na akobo sa din na. Obia o me ka se nya abotere. Abusua Panyin ko wiafunu ya to no. Ya che no. Hey. Nyananka funu no de kwa yo de kwa kumase na o de kwa ma. Fa ba kumase. Abusua Panyin. Okay, but the Liban also no be in hurry up. Kobe ye na japa akoso hene. Me nam ka me che o ye ja no. Ani nua ma nyina ko be ye na ja o mo. Ade anka ya na ka first na ka wosanko wo ye no. Yes. Abusua Panyin promise. First one no so okoje no na de asafo na okoje ye. Adwembane. Na minim so okoje safo akro no akofa na kokumase. Nti ye dan no do Bronii ni na busuafo na ye ho adwuma. Abra wo tia sia wo hada bia wo twa pe. Adwembane na dia na gba nusubidi egu no so because ohun ni tirimpo. Se oba beje safo ano se papa ye ni ba ho se wo se safo ani be kura me. Na me control bibia. Na nka sa amre nko no ye maami Ernestina. Ono ne de ntoka kese ba. Ka sa amre kwa me so on the 5th obeye fro. Aba ye no em se nka. And Saturday you say next Saturday nka sa amre wa ye na fro. E ko tun Aye no kwa ye be chawu mienu. Aye ne be ma Abusua Panyin no odo Bronii aye omo de ne ahia ye de sa ne be ye. Omo ntimi nya sa ye betu fie ni mu ansa na o ma ye de be ye ni fie ye betu. Omo ye no. Aka Abusua Panyin aka meti tax force abono mbe chocho sika no. Eti ewia de discover be UK abekan. If I told me to make us Tim legal wife nyame nhira mo pa obati wa nyame nhira. Nyame nhira o pa. Samo timi aye sa de we na me de mani kra de keke. At least and sembia na hihihye to kromatimi apiepie aba. Anya san ka maami ye bebu asem yagu ni so se ya ati. Aden. Abroche for my Bronii aware. but me sta una kasa na. Ai me na make kasa. Obetimi akasa. Sister Abnamba cho betimi akasa wai. Oh, okay, but that's it. Me ba cho me pese me bisa say 2010 na Priscilla so worry no. Me pa cho 2010 na da Lumba no yare. There be na Priscilla so no 15 years. And into na me bisa into no dey into no ka so wa brel papa no ho na wa bone diaper and wo yare wa hwe no. How na mema gender minister ne IGP akwa hu o monti no. Obeka ni nyina. And that the Lumba e de yare. And a year ben no Priscilla no. O starting ne papa net na ya o wo ye. Year ben. Any month ben. No so the worry. Obeti wa was here timi nya sa girl na. Na ye that the Lumba girl na o yare ye na. Okwa hospital won ko sia odo Bronii ni eku yi akura o yare ye. Ono no beti nya me e fela no. Obia o sin that the Lumba yare no buy. O yare no buy. Papa no so nyare. No obia o yare no see me treacherous hard dey no because I say you next for na mo ya spinal cord ho adwuma no mo ase wa mo mfro soro na mo meka ma asem. Spinal cord ne timi e ho break e timi de wo sex mo mra me na mi hu Na se papa no one ne tenaye ewu ya nsa na wo yare. Na wo beti aware na wo tena ho na nipa ne yare no enka hwan na mehwe no ma. Sister, no on Yare no nyare. Lumba Yes, when you say yawo. Then and you say yawo ye. And I said you no koye no. On em so o si otna se jama 3 months or 3 or ya na yare ni nyina take 3 years. Okay, 3 years I was always fine no obeche. But na nya dia or da hot month mi nya hwe en Debbie beginning no na mo da ho na won to be sorry. Ye ba ya o therapy ema watimi a start anantin kakra restrooms near the wow betimi akọ but just say
Mame. Yeah, na spine operation. Otime wo mama ni ye. Eneni asemi, monka bibi na to pa no obu ne sai ne no okuntunu ho na agi part no ai da so I said the more year cross examination. Yeah, I was saying yeah, because Oba president yes, because I have the time when my papa na cry starting years na onyin say ye nyina no na papa na nyim yare 3 years ni mo no nyin sam wo na that time no so papa ni ntimi nkonturu ho no mu atopa enti wo gina ho ana en wo okonturu ho e ma papa ni gina ho ana na da so Abusua penny nkwala na aka no ada Priscilla nkwa no wa ma Lumba na Priscilla pray to say how Abusua penny na se na busie ni nyina ko di Priscilla ho enti e wo so odi ma no no nya sika ni bi menti ase Omi Abusua penny si na wona wo fa sen kasa 21 years na obeka se ne wela wa ye wodi wo request why esi den na be jeje bujira ada na Abusua penny wo bokro no fita se ya ida ho sa ada sa ni ewi obi ajapade na wo obi na brocha no famro na beka se japade ntino wa ha wani digigigigi sa na wo no ni nia Ernestina ni Faustina crisis wona ne wo fa asefo e wo na wo akokora we a wa Abusua penny se didi ka we no ho wo ba be Lumba echi na ba beka se wo be pe japade Lumba di ni din kan ho se take it o de baba be fa ni funu no na mo no dia ko bibi jijena na ana o se ajapade didi ka o pa Abusua obeti wa ajapade de Abusua penny din ka o no onyaisa ajapade even will grab is sitting and my point is sit there and say papa ne mo no wawu no will say aje court judge lawyer be jina ho ana will o ma odobro ni ba ko to ho Lumba ya ba ko say wa no ne ya adwuma adekra ma ba ti wa ka kire o oba ka kire o mo Abusua penny din ka o ma kwatro pepe bi ato wase Lumba instructions Priscilla no ne lawyer na yesai o dia ho bedem Lumba aminim no sha e ka chama de that is the Lumba signature ni okay Lumba signature we obi agrant me nsan that the Lumba signature ni we dey this me first be for na fe wo team boa Lumba nyare na ho bra Lumba nyare na ho now the Abusua penny inside the now Tama osani sa signature ma me no na ontimi nyane na so obo so ye bona bongo ele ko ma osani sa signature e woni CD ati e na ode ma me the signature not for one day or something and no brother na ne popo oba ti wa me so mo paye mama wan yare mo paye mama yare mo paye sa ta mo mpo o sa ni signature eno so kwa no aye show awie nti wa bre so ti ase wa aye show awie kura no eno abre kura signature what is it aden no mo yesa aden hey no bit me snap ya so bi ajapade na mo tumi ma ho ada ho sa edian baye na wo dare fitefita sa tumi etai ni pa ma wawo kra na aka no eti say Lumba sorry no be tane ni so oh aden ni ateti sim papa me ka so wa bobla no de wo na ajapade wo ni bibia eti so 50
Ne wa fa sene so 15 stores. Obi a wo 15 stores wa babra wo cars ne ade. Afa den se no ne be bre obi ajapade. Ne ka o one ze passato so se pragero di bezio. No ba ne wa fa sene kan wa nti. I saw 15 stores. I wa hefa. Awo kuma se. Ani ese ye betimi aton 5 ne dia ye yie no. Baby ana. Ani e beton 5. Ye nton ka se 5 for pe ne dia ye yie no. 15 sauce na ye container na se microphone balanda. Ani ade obi ze ubuta Ebenezer. Ade obi ze Ebenezer. Oba se eyi bangen so nkofo business a omde ye nkofo ayi o na Collins ani abre se carbon obi account no ye yi na jese oma begigi scan no mu wi a sa Bag no kura mpo ye so mo bie ba kwa hye mfimfin. Oti so mu dia do. Wata mo magisi kanya ye ni free. Na ibi kura senka oyi o my Ghana be ye no kura ache. Abusua Panyin de wa gun pen. Ye de be mo dotobri ura bank na aba o. Ye hu se business for media. Eni odotobri. David, the next bank there you could be any team legal wife. I want to see kind of befa. Afia baby. Maybe I show in church. Yeah. Okay. If somebody have like a spinal cord surgery now. Hey, I won't did Me chichi Oba mani chechi ade ni wati neja. Me chichi So be spinal cord a surgery now. Usually the recovery takes like 3 weeks. But the pain now, it comes with it. No, you know your spine takes your whole body, right? It's responsible for the function of your whole body. Your spinal cord surgery now, or functioning and responding to other sensory organs. No, it is very vital. Like it's going to be very difficult. Spinal cord surgery. Na say or sensual daddy or ni body ni chinwa. Ne nanti ani ni bibi ampon a change because o spine ni take it like and they're responsible for your whole body movement, you know, all depend on your spine. Or tenaso crampona are very difficult for them. So somebody with a spinal cord injury, no, very difficult say he can even perform like sexual like activities, no, he can even perform that. Now our No, but you know your spine. Once I would the sometimes no once we cheer your components you see how it feels like. Me back back or the school bag a bonechi to the extent say on your scoliosis, my spine no curve kakra. And we were trying to go do a surgery. The doctor advised no. Don't do it because it will affect your for the rest of your life. Because once you touch the spine, you know, nipa no nipa biom. What I say, it will hard start to the end of your life until any possible say. But or a little curve, because of school bags or the bonechi all the time on one side. Normal bag. So, yeah, it happens a lot. But once their bone is not really that strong like that, and very fragile. So every load when they're going you can easily curve them. It's like I saw something like that. And I tried to correct that. First of all, they wanted to give her a brace, but because I had the spine, they didn't even approve that. That was US, they didn't approve that. And somebody with Lumba age, to have a spinal cord injury and have a surgery, not to talk of having like metal in there, it will be very difficult to say, obey me, I have sex to the extent, so obey me, they are warm, but all this in Baninia. It's a man no idea. But last train year. Yeah, our mom was spinal cord injury. They suffer a lot. They are on a lot of pain medicine. I'm going to take a lot of pain medicine to survive the day.
they take a lot of pain medicine. Unim so oba me so me I was having spondylosis that got me into stroke. That was last year. Okay. Enti machino mentimi like omo can surgery one you know mentimi my catch on say me yeah. Okay. And fine young one what you Uncle to which yeah say enumu na me yiri di beja me no. oh Enti we say ada na wuti ni adwuma na na nya abotira sa na wato aso wo se wo yire say me yiri ebeja me abra na me yare. Ada no wachi na ya oyana. No. I think there was a crack in my spinal cord and bones. It is just say you want na say da nya adwuma sa. So when you in China, me there adwuma kra mama hu say nya adwuma na. Any na case na a case. Aya o abojana. Yeah. Asemaba. Atasa. So what was it wasn't easy. Mimi say nyankopon na ajemi. Okay. Oh, kafra. Those things, you know, especially your bone, no, your chidi and say, na hun sensem no ye bebre. Right now, say whether me bone no akikesi anase still krake anase mubie. I don't know. Yeah, because sometimes it depends on where the injury is. And with T5, now T5 no somewhere like baby I will see no. And when yes, like the worst your friend is saying surgery that you want to have is spinal cord surgery. And the one yes for the how. Yeah. The most dangerous one. There is no way. I won't say do baby come say Lumba na entire balance like the balance injury, no. Yes. It can paralyze you. Wow. Yeah. Okay, surgery now they tell you it's 50-50. It's either you can get up and start walking or you're gonna be in a wheelchair. 50-50. Yeah. Because remember, the spinal cord, they kita the whole body and what I say. Your former president, Nimia, say, Unzo no one surgery, no. That is why he's walking, but walking be a yesusonimu. By on a year, and they are no the TV. Wow. Okay. Nti se sanyin se we nkura we pa o se mi wie mi training no na koye sad DNA no because if DNA doesn't come in no mo di allegedly abeshe wono me ko kapre no di allegedly ene di ebe DNA di ebe because I don't see ya Abusua Panyin di won will ni me de DNA ne de wo se ye and there was here you ebe ye Abusua Panyin ye obi a wa mre bia no ye ma me huhu mo obi mekeka ne sa enya adwuma e wo sa de timi to wonsem hu nyina na wonsa ehhehye wo de to wonsa we na de ato we mu na ye be ye sa adwuma no na obi abekeka debi de enya adwuma DNA ne de be ba so sa de bia no ye be fa no one after the other etinyame ya adom na ye we ni wie se kim na chese ya tie DNA ne so ene ne ye be fire sa 24/7 no to se be wo se DNA ne ye clear court be share say ye ne ye yire no we are the next move say ye wie na chese ya free ni sa na ye si ase ho Allah agum pramane so be de no what you it is finished at waso but I am me pamocho I am much say well na pamocho I am me wa fa Abusua Panyin kaka no fa ye de wa fa wat no avre pa Abusua Panyin
This year, Priscilla, the problem your substance still that the Lumba, and no order so Yamina, I don't know more. And if any problem. And no crowd here. Doctor Nede a baby ato. Say you almost say we too gooey. When you are doing see if we are say try plan with anybody for evil one day nipano or the bedding come on then a pee. So what am I say? Entina ma wone oprega say onim no ye change of ownership bia amanfo beba beka na so issue properties no so or the bisu sie kim eye dan ye behu. She might think we don't know all the properties by a brand so say ye drew sa ensuo na no a abra ye twa ensuo na obeti yanka minim sister bia de na muhu ye minim sister bia ne papa de ne ba abrochi ase no mu susa enti papa no oba okofa na no ne ti girl na otingo so mu sha na omo mami ewuye enti wa hu say property ni bi de no ebi o onim but ebi o honom dua onim but na ne papa bia o ne papa beti aka chen say bia o me wo dan bi wo bia asafo but onim ba bi kro ye de ewo enti maame no de omunim no maame ne ye de efai na for so many years so unim say dako oso honom ana ne papa ne be so ne daye ne papa ne timi so ne daye etimi kire no daye ni mu no papa ne fa no ed ne ko ba bi edan ne wo no ed ne ko ye e kire ne dan na address bibia daye no so amba ba ko ba consistently nti okogana no decide say obekọ hwehwe ba bia daye na oso no ba bi edan ne wo no ko e no ko bisa say mo ko ya mpa so timi wo Diane direction otimi koko efie ko yeso na kofo no wo fie no obisa o mo say efie we say ona ano so nipa ko no mo say o nipa na o de o fie ha pa de a wa che ne de onye de oni ho by time say o mra another say o mra ba beto no ho ono de ono betimi a kire nipa ko no na omo de omo han dan no workers ene ha dan na ma wo mu iti obeto man no my fear the boys quarters room discretion na ohu on da na emene no a nti e no so nipa kro na fie ne ye ne de ande papa bi no ne ma ne yire ne te London ena ne yire ne di kan wuye ena no so akire wo wu be 8 years muni but sister bi ena no ne wo ho wansa na wo ba be wu no iti sister ne na efie na kwakodi ne honum sese iti ye no bisa ne se sister ne ye friend ne say iti ye no so sister ne say ni se distraction of the man nature say ne papa former mistress no e yo no a no so okay iti how often na sa sister no ye dey wo ba ha say no so on time ma ha mum bad on time ma ha but workers ene efie ne ya rent ama wo mu no ne dey our boys quarters ni mu sa no hwe fie no so from the one papa no eto dan no iti ono dey hanom dey o hanom bisa ne say me dey ni pakro ne picture kire wa wo be hu ni pakro no say no say okay another time mesen ba iti da ben na wo ma menya wo number nti oje ne number no send a picture and they come her papa na papa na say oh yeah this is the woman no so okay no problem no ogbo modern akọ ne oni papa ne lawyer no bisa ne papa ne say ni e dey any chance ne papa che ne say bi o japade bi wo ba bi ni ade no say ne papa e ba be wu ne papa ka che ne say wo japade bi obi na time na ne papa ne yes o di paper ne e be bre no emu na papa ne di wu ye nti no onim na nti hono no ya no kwa be yama ne say japade na ye 3 houses or 3 different places a papa na ye de e bo kire no na emomu no busa se opom busa sa ne papa girlfriend na no ne te no ono be hu idea because ono ni nya na eti fie ho and was see till I say we are sure say I was say me no be ko mu call fie ho mu ko busa papa ne say why na after about papa ni we no ba ho the same distraction now sister ne ba ya na papa na ka che sa maame na eno mu ko interrogate maame no
I want a mammy never catch any sign. Well, no crown, no own baby, a document in a war. But no, I didn't say any time will be an again, the baby and called never corner cock chance at the papa dying, wouldn't baby a papers in a war. So, almost quiet, and mammy, why change of ownership? Why ye change of ownership? As was so only baby a dining documents, the BBA. Name change of ownership, no, no. Why ya more no need demo, she smart way. Or ya call ne bad demo. One anybody know ne papa ne wound no. Enti odo Bronii. See a who your money be the and your bed or near Abusua Panyin. Ombe hurry up. No much change. Adi akoko food demo. Eti odo Bronii die. I was say ye 2 eyes in ye the shen is ya. Ye the shen or who money ho na mafa.